hali ukaro mokesi chairman daga nikireko ka interreligious council ano mati kezere kuna ke mufti nyo wakaleta kakuba akuganikiroje ngali ni bakiba babaho bana dini kunyangaye nengololo nabere ku TV naje nakibya nti omuntu uwaniriza mapera uwaniriza babulizi be bakatuliki abo musiramu era mukana we akiriyo era mudwera kuba papa babako ahira nan amulanga aje hene aje Vatikano amuhanibirabo uwaniriza bana babulizi be bakatoliki abo munana abo musiramu aba minister w'ebyengenda mu government yo kabaka uwa mu bisera abi kimanyisa kiti mufti abali na ku alina kukola kisinga kuba kina kirai kyekabiri mufti asoma sharia mu sharia kuninche sikulanga Islamic international law Islamic international law nga kuli kusoma mu sharia linambo gama nambo gaba mu category zingali muba muri nambo nga likolera ku magambira ge Busilamu gonyene maba muri ngambo nga likolera ku magambira gena ge dini igindi nefe hano mu Uganda linambo lyewefe lirimu Basilamu ni bakali banana bakali Basilamu da ero omuntu ukaba Musilamu mu Uganda mulanga dhimmi wenga wazire wa kubire wakolewe gumusango kuna msinga kulamuza sharia mwinambo lino wakola gumusango ku muntu ukali Musilamu uvunanibo kubange endagano yeferi geno irometi hano kuna wangara zagiraho zidini zo sizana ngapaho tangano wana uwa sheda kajira kuroma kuti for God and my country. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.